กิดามตังจังมีปนิพายคริตรอกเซียนี่คันดุลีอลงกิโดการเบียงลงจันมาสคาวน์ซิลเอนทรีเท็กซ์เกตอลงโจมังตุมกิปริดามดักอดีมาลงกิดามตังจังมีปนิพายอินควอรีเซียนี่ EPHLC เป็นกิดังลอก KSA ละเป็นการเบียงลง Women Justice Forum ตุมฮุมริดัมซีอาหอยกิโดอาราดพันอันิงประเทศกังโจมังอาคายตุมทามีการเบียงลงจันมาสคาวน์ซิลเอนทรีเท็กซ์เกตบังลาซอนพังโนติกังอาศัยบังกีเคลมเคลเดนังเจียปอดโลla pen adu ya hoela ma bangki karbiang long chanemas council CM kai kia porta me ningchi inchi sita me bangaphan ki pipede jia phana bangki la si karbiang long pen meghalaya adu ya hoi ke kidam tang pharokri sir kebra phokebra isi assam survey hut pipa melo la si hala so ting si kai kia porta me pedopon vernanchi pusi ningje pon entry target kaparang noptak nilin pen ang itupan pinrem lo jen la sono sailang no bang klem kleden ni the pen tribal long bang litum sam ke doye phansi ahoy long bang fransi ke do verat mane matha pangking ni la lo la pen ahoy lam bang ke nilitum karbang long tanmas council litum ni jeta litum siam dr dem mohamad same kai mata pulo je karbang long le bang mc sidame bang pan tipi de jiban se ko kon lo la pen ka do vetame litum dak langhan piala le punoi khanduli ara le punoi ma dak itu barim arong asatum chini je ahoy abang ke 1951 13 April hut Survey of India tum pang dak alo la sinon abang ke khanduli chomang adru tho langhan pia sorkar dru pule la bang ke lam kali athe la bang ke jongsi kenang soddu prote meghalaya sarkar la pen asam sarkar ang bong chingki po la so pensi kaching kelong kopi ma hadak ke klang hala so puthak central government phan PC aro resurvey nang positame claim thoyi halapu all party hills leaders conference mati APHLC asong lamjai sarpo angtong ingtika thar pen ke pachini pona tengke karbiang long pen meghalaya ahoya lamki lake lamki kimi kalilo labang so lamki aputhak sarkar tum chingki bom langpu apora hutame halapu meghalaya soratum abang kaikia portame longle nangke barasai abangke claim bomlo Sitame ronga so amena jongjong pele la pusona sai langno ke claim kalide tahai komarni inod bang hini tum ke ja ke chokche ke doko ka joksi kai kia portame suluk sodak atomon peja verlo la sinon ka chingki che thana longa bang ke la pusona bang pho phansi kiria bang akinang sot pusi ningje pon pu karbiang long la pen meghalaya la so ahoya duilong ala so lamki ke la ke lamki kimi kalilo so bang ya thang mata do bom lo Asi daki puji bu bangke non itum cudam tang teglong lo, sarkar tum cingki bom lang, polam bangke inga birta ke ingdak lo. Nasi la cingki bom lang pu esek sita me halap pu pen meghalaya pen bangko pu rong arlo kether ke hap nuki no pak pen resim pen cuye cosom hormu ke no tekang. Kidam tangani suluk sodak atumon ki jab adim malong ahok kilang charimate kirai kom pameji aphan west karbiang long tisi aphan pinporalo pipa jerdamlo lapen labang solam ki keklang vek adim malong tame nang humri pen adu ya hoy ki do ara aphan ningke pathya size tame claim pon pusi ningje pon ya hoy alam ki bangke jorun e plengon e son sinitum che theklong lang esela so adu ya hoy bangke nitum ko bang so adim si ke dodon ma hala so ke dodon atuma bangke adu ya hai bangke nitum phana pibet nang je potlo tapi niani anta leader tum tame ke chonang pregjam a party same ka pre a political party bang bombs tame labang so adu ya hoy bangke lapu meghalaya border chot kali nagaland border lapen assam tame lapu Kaziranga kedaya border la hoi same do pik border long bang kai tari tuman ka sak do pini ke khasia pen mo pinap ke nagaland pen kason si ka pre ka jati pen itu manga si ponang bom News report Karbiang Long Live